जय जगन्नाथ। चलतु पूरा तौक देखो तो पूरा रेडी सारी चलन तौक जा ठाकुर पूजा करवा आज कौन कौन सब हम मुझे सब आप सहित सेयार करी। चलतु तौक जा देख सांग मैंने मोर पूजा सरीगला। चलतु ठाकुर समस्ते टी प्रणाम कर दिंतु। चलतु जा कौन कौन हम रोसे घरे कौन से हम मुझे देखा। चलतु जा देख सांग मैंने ये ठाकुर घर जाऊँगी रोसे घर को देखिली मो पुओ ये बसिकी देखुच टीवी पूरा एका लय बसिकी डाकिले भी से शुणुनी सेमती केमती स्टाइल देखो बसी देखुची पूरा गीत हम देखु देखु आपन को से केमती गीत कौ गीत देखुची पुणी माने आलबम गीत देखुची माँ ये जगिकी बस। चलतु रोसे घर को जा देखा कौन कौन हो चा बिस्तारी आसी आज चुली रे भजा बसिली जेहेतु पोटल आलू भजा टी चुली रे भल हुए से भजा बसई देखु बो ये आमर कखार फूल सब माने कौन कर साइज कर पिठा हम बोली भजा अलरेडी आसला अल्प समय भजा पूरा हो कम्प्लीट तापर ये आमर हम रुटी। चलतु देख सांग मैंने आज आमर रोसईर प्रस्तुति आरंभ हो जाइए। भात आमर हो सारा ये डालमा पानी बसची ये सब परिवा आमर रेडी। आज यहाँ आमर डालमा परिवा डालमा हम आईटा आमर आज भी रायता हम कहीं जेहेतु ना सफिसीयंट कखारु फूल आउ कखारु माने कसी कसी जो कखारु कखारु डंक सब मिलूँ तो से आज भी आमर रायता हम से भेंडीटा रायतार पड़ो। तापर ये डालमा से बैगण कटा ये आज भी आमर पुणी कखारु फूल बरा हम आ देखु धनिया पत्र भी आसी सब पड़ो आमर आज हम डालमा टिके बाड़िया डालमा रायता कखारु फूल बरा पुणी हो सारा पर आपण मानक देखेबी। चलतु देखा ये घर भी सब मसला ये बटा हो जाइए देखु रायता पाई मसलाटा यहाँ आमर हम जो कखारु फूल पत्र जो पिठा यहाँ से बटा है पूरा रेडी ए तो देखिले ए चलतु मो पुओ खुएदेवी तापर खुई सारा पुणी थे आप कथा भी आज देखेबी गोटे भल जिनस रही मैं सहित सेयार करी। चलतु देखु यहाँ आज आम पुओ जीवे पानी नहीं कि पानी भार से आज आसटा बामीटा देखु एटा आईटा देखु आज आमर रही देखो छोट थालिया प्लेट जो ट्रे सान बो रखा मो पुओ खाइब बोली भात यहाँ आमर गोटे छणाटे नाला भांगी जाइए से गोटे नुआ छणा रखाला यहाँ गोटे से मो पुओ गोटे ताटिया रखाई ये पानी पशिब माने से खाइला बेले ताटे अधिका पानी एवं दरकार हो से छोट होनी से रखाई। यहाँ गोटे छोट कंसाटे रही कौन गोटे पशिब कौन हम कम आसो। यहाँ गोटे डाला यहाँ ठाकुर घर जिनस रही रखाई ये जिनस आज रखाई भाविली टी आप सहित सेयार करदेवी। बाकी देखु मुझे सब घर पर सब क्लीन करदे सब मो पुओ भी खाई सारा बाकी अब कि ना कम आ पुणी रोसे सरले मुझे सहित कथा कौन हो कौन हो
କଖାରୁ ଫୁଲ ପତ୍ର ଏ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ ସବୁ କେମିତି କରୁଛ ଏଇଟା? ସେଇଟା ବଟା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ରସୁଣ କରି ବଟା ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ପତ୍ର ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ଦେଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଫୁଲ ପଶିବ ହେଲା। ତାପରେ ବାଟରଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ବଟାଟା ଯେଉଁ ସେଇଥିରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ବସେ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁଡ଼େଇ ପକଉଛ ନା? ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ସେଥିରେ ପଡ଼ୁଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଉ ଲୁଣ। ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏମିତି ହେଉଛି ନା? ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଗୋଟେ ନା, ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଆମ ପୁଅ ବାହାରିଲେ ଏବେ ଯିବେ ବୋଲି ପାଣି ଭାର ନେଇକି। ସେ ଏଇଠୁ ଯିବେ ଘରୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ଆମ ଯେଉଁ ନଈ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ, ସେଇଠୁ ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ଆଣିକି ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ଘର ପାଖ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପାଣି ଢାଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଇଏ ନେବେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଛି ଏକା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଏ, ମୋତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି, ଏବେ ଖାଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଡାଲମା ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇତା ଆଉ ଏଇଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା, କାକୁଡ଼ି ବଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଝୋଳ କରିକି ତାକୁ ମଡ଼େଇକି ଖାଇବି। ଆଉ ବାକି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଆଣିଲିନି, ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଆଉ ବସି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ଏତେ କରି ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବାର, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଏକା ଏକା ଖାଉଛି। ଏକା ଏକା ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଏକା ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରି ଆଉ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଥା ହେବା। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି, ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଆମର ଖାଲି ରୁଟି ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଛି, ଡାଲମାଟା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନ ପଟେ ବସିଥିଲି, ସାନ ବୋଉ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଷୀରିଟା କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଧନ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ତାକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଖାଇକି ତ କାମ ସାରିକି ସବୁ ଆସିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।